Na bia boko. Nyame adom na so Oh, Nyankopon adom. Ode ya se na 5th June yi modie. Yeda na se. Because me ametimi asori adwonso. Moje di mi mu afri sane me anam nante ba ha. Yeda na se. Nyame aye bi. Obi anya sa. Obi anya ne sa. Oda ye na manu ano. Ofamuko. Nti se ya betena ha kasa na se yeda na se. Na yadom. Ye ne yetiefo papa bi. Yeda o mase. Na no memenda so. Ye nyina koja ye nua be makosi asempa ewo adakuru na eho no Matias said adakuru no ewo ye wadakuru bebre nti bibi so adakuru no so nti awana ne ko fiada eba kwasi ada onde ye obehunu kroko so adakuru no so no bebi e ko potin ekoye ayi no na eyayi de na so na efe asempa ene ni nuanom de emma beye waja no ye no o ma yade nti kwasi asempa ene ni nuanom omo odua baba ko na mema mienu kanti omo ye emamu nan o ma yade o ma si o maja empanyifo e wo man yi mu atitira etu anamon ebeja asempa e wodakulu yakase nyame hira mo ye mane ye fe honorable John Peter Amewu railway minister Alan Kwadwo Chairman flag bearer hofo MPP ebaye hosting Titus Nikwate Titus Glover ye papa nso baye ya de on the obochi don pa ofaka adaka nyina ofaka sambe bonsawa honorable Titus Glover nyame hira odono ye too much ye ni so amroso de wo ye ma yen yeni se ebi mo nsan abode akoya mo mu de on fanche omo fanche yen asempa na ba obe na djuma we ye de ahwene eye sa oba ye be sense su biem enti me de empanyifo by Dr. Parker nkoso hene pachi number 2 omo so baye ene tututu pepe ni ade amamani amane ye se no ti Dr. Parker babia wo bia no ye tu chekese e de ma sanso na MPP former National Communications Officer ya Boabia Samoa ono so baye empanyifo no drosso members of parliament baye so German MP baye ebi okra bi ebesi constituency MP bebre no a say asempa ba ono baye list no e dia ba ondo onimo mo to won safre wo sinkonwa ya damu nyina ase ye ni somruso Pablo so baye o lawyer twum ya NDC oye lawyer osanso come communication team no ya council ya obaye o se me ya na bi ba kwa flash na makanti no me ne sa bia besi metim bia no meka yedamase ya wana nso ase awana so da na se oni ko bi no mo pachi ho shadow nim de no mo ji wachiri ho oni ko bi stone na bi so mo ba ya na mo be she fi chichele ye ayi wan so dia sakama Abdullah Yawudu Adom Brands your manager general manager obaye Joshua Tigo your programs na so bayo kanansa anya me kwatena ne nchempe na so dey paso hima ye hu duku ni nyina afia don ba we dey chairman hene na multimedia adwumayefo ye koyi na obi bia obaye wono bepa obi so amoni din say etu modi ni nyina edamase oba obesa da bobo no ma we yun ti fe ne nko amobo sa nti we ye na otwemienu mua aseda nko ye de ya aseda no ye ni asododo adakuru so kro na efe ho efe efi ni mo efi ni kro ni wa hu serene no difference no wo serene ye very udru moto we ayi hodom na hu de wo wasum de nko afia yankoi afia de ni kro mo ti mako we ni enketwa yede mbe ruo mu ankasa sije su ye bi na oba ye beka nti afia ye ni nyina so ye beka afia ye nko me mitina ye hostel wankwa ya wada keke mitina ye hostel ti afia ye nko eyo ti delegate obokrata bena miemfanto so ewo ho na delegate obokrata wo hwe ni mo haseya enei World Bank for ene de anodi sembia ba beto ha anopai na wo mu blemi ya mampani dada John Dramani Mahama 2024 wo to Frank ama NDC amanyokuo no se ye Ghana ye ahokyera ye wo mu sesi ayi de ni nyina ye power purchase agreement no aka ne mampani John Dramani Mahama ye no a wono na ahwehwe o man ye si fom kura ye pa ya sinu kura
hunu mu just say enkoye yemfa so bo no emmo na memu no fi se na kwan ofa so ye it was too expensive enye ne kwan so kra no mu nsem no nkire mu de me so ye nya delegate bokrata no na fe working kan bi na bena hudwiri sem e wa ha ne yesi woni tuase ye beto abanom ne ade sa de ankrofo didi nkrofo ho na yesi MPP Syria endorses pop up na mpanifo pa no mo eye mpanifo frakadamo no me ko pay 3 e wo delegate bokrata yi mu a amane abani na eye ahudwire se MPP amanyoko no mpanifo mienu ya wo Karaga constituency wo mu didi mpanifo yi flag bearer mienu bi wo mu didi wo mu ho ani wo ye ni wo se metawachi na wachi we ba ya so metawachi se metawachi no so enko no empty handed e dey a wo beje so what ya se no tumi de kwaye adwuma no wo enti doctor husu afri ya koto okay akuafo hene a wo no ba nuane bebu e benya bia de no ne ade eni owura Francis Adeni mu na sa fodidi o mo ho so na mpanifo te samopa Mohammed Bawa research officer ho eni Abdallah Shahadu Nasara coordinator na omukota Dr. Akutechi monta mechi tanechi ni eyi support mu odede amakwa benane enti Dr. Chima ndede so menya hwe kura no me wo engofo mienu eyi Mohammed ne Abdullah e wa ha na da bokata na yi omoto sa yi omoto simple iskana ora eyi ada ni mo so ba ya kwafokro ya zo zo tawachi nti dipa mienu no mache mu na ya na chese wo mu dwere ho a wo mo nte ase delegate bokrata no enti de wo ye bi asuma si dwade bi aya de be pia bonte nti delegate bokrata no de wo mo nsam no abane nsam afoforo bi mre nti wunya bra to bi na kenkan na fe kode atwa mu abena ye kase we central region 4 ena de wo mo appeal aba municipal ne district directors a won hwe education so yeah won fifini mantimo they are the sepa na Ghana education services say wo mu hia full complements textbooks ma basic schools abena na akora be ko school mfie mienu se mfie miensa na buku ni wa wo de be suade na we kura hia sankofo be apili dabi eye mpanifo sede enti delegate obokrata ne de wo appeal na ba beto animo ha wo mo sre panifo enkura no ne yenda achede a enwoma sua so ne o ma bia fapem na se fapemi na wo mu ni de wo mu di gina so yi eno ye koya na ye bai telegraphy de bokrata ama ne bono no na KNU West so ye se wiase nyina bena we de enye se Africa world ya rank wo mo quality education de wo mu da mu fua enti Professor Mrs. Rita Akosia Dixon Vice Chancellor ba papa bi sane chebi tie ni mo ha wo sa bodini nti eni okope 20 ado bokrata telegraphic no wo de aba me kope 16 na me ko hu asem bi anthrax yesi akum nipa ba ko ewo upper east mantam ni mu ya beka say yade ebe yesem si enya wo muam emo ne ye infected so hu na so be hu na ntwe pa yeso aye infected into wawu yakoto na twe kwabrane so nya ama ne nkokwa tuwani wabe yewu ko be di ayare sa we de wani anyare wadi ewu ai nti no akwaba ni say na contact tracing bebem I say COVID no muni ade e wo se ye nipa wo mu wi ye ni nyina nti ase binduri ho no mu potem ho na we ni si ye nipa ba ko na afri mu to ma ye contact tracing no ehunu wo mu eri wi bi wo mu nya nwu but ye hwe wo mo se be ye obi a wa wi bibia no ye bebo wo mo ho ban na nantwie nem se on se nantwie de mu nantwie so ba ko fo ntumi wi to mo mu wi ye bia no wo mu guso aya wo hwe ne graphic democrat ne mu dupa ya has lose to out to you and has he relegation na Tamale United o ma ya de anu eti ye so mo ko relegation anu man ko no we de ente ho abakosam da enti telegraphy the bokrata ama ne boa no pe o de ba ye no the find that the bokrata boss specialized company abaso say wo mo bill bi ECG wo mo tria ne wo man kasa kora wo mo tria enti ho kora mfoni sa wa ha the find that the bokrata ne de aba e na fei ye World Bank so e boka ne mampani John Romani Mahama ko eduo say no contract no na ye too expensive no e no so ho asem the find that the bokrata no de aba na Dr. Akoto Free ne campaign team was wo mo hwe ni pe betu franka ne dia
owura akoto da mufua oni seso okra wo mo hwe no wo mo mfama no ne yetemai mu yi ene nipa gusu awie fuel atoy mantem mu MPF a kire fuel la nkotwa 181,000 liters eyefu akwabna na awia yakọ page 9 ya the finder the bokrata no ediaba nyabre na kenkan na afi wonso etiase abena na otwe awie yei mu osofo be de akire ohwe mines ana se lands and natural resources ono no hwe mines ho na takwanhwe yem so ono ne mrase bedwanin yeso we true challenge bi wo ho no mama say assembly o hi obi ati chese obi ahopo wo de abaso body anhye bia ma chichafo de to so am se ne mienu suni na we de oyo overall no onya car wow ti ama pressure be de kro no so because education obi ayire no ho enye car no nko a ene oba fefe bi kama wanya ne car ti rubber ene ono abo munie ene bi munya TV fridge no chesa niema de abaso body ene de bebre na owura mrekudu ka ma na nso ho a health professionals won ko akoma nto won yem won so de nam kwan so ya eba nti eno so eho asem de obokrata the uncle and so the aba and anopai the inquisitor abena ya say lobby question den CDS see or retirement na ya say ne mampani ni tri ho say go for do mo sane nam when obi a person de ba na ya say top ex military officers bi kra no o mu tina na question den yemfama like omo nkofo omo nipa bi na yemfama won na ko ba say ya na edin o won so opo bi asem abena ye be yi de na so before we be yi no enti we no wa wo lobby mu no bo edin pa no edin pa na abenya ti we no say na si abo nwara kwabra ne wo de tum no atu kwan ono na kira ti de mbaka we ho bia wonte ti de monte sama pani atu kwan say wo de atum ho no ene we ja hokro then inquisitor ne dia wo de ba ye no na civil service for bi so abonapo abaso ne mpani nie na dwuma semu no wo bono homodene ti ho asem de obokrata de inquisitor so de aba 4 days more ni Ghana day no eno so babna ya try da gidua yi Sydney ne ba ko ne dua so ho efe so me de ya meta dua ne ya sha se da be ni na ata dua o da bi o say last year ye awudua bi wa kwa sanam enyini kama wo kokko enyini kama obi hye so ma me se menim kokko enti omo hye so den ma me abna ya so unua ya me de tro de yo tia mam ni pane number na me musa me anso me cross check siri bebre afia je video hate mate oba adaroma na abna rehosem empra 20 akumo bi abayo papa bi SHS2 abayo onya break kakra na yese ne mpana no ye baba oyiti otwa nwigu ene wakoho ne yese ne mpana ne se ge na fanachi ono onye ne ho ade no obi awafo kro yese kire na yi e de o kire wonya botire wa kum no kwa kum ni free me hu videos ni bi ni ade kum free abai wa kama se video kra de picture mponi o ba fe na se de wo twitwa akwada no twitwa ne se nam na de ye de abufua ni moje ugu wo pa akwada ne dem a ode ewu no na so be SHS2 o ma break house me come boy ho da bi o chese o twimpo de da age ben ya SHS2 o ko na ni prime phone ya twi o abro so aye 18 na o de WSS ana de abena ho de wanya roma wie nti kasa kire ne de be man but ne nkwadan ketua no kura atwe enti SHS2 kura de wanyini wanya JHS we ye SS nti kwano ne mu amia wasoro kura nsa na eba na chale ai arahosem ti we ye the publisher the bokrata ne dia na me pebe bia ewo no story no no ne wa hai oba fe pa ne boy ne din de o say Michael alias Emeka mpa be nti okọ insutem new insutem senior high technical school abai no yes Fantia kwa south district ye Mantem yes na Sarah who semi akoso akra no kra yeso ono ko 18 no dem make shop ho moje pram no say dey working easy akotwe so akofa boy foforo na sika samnya no ote ho afia sika samnya na before say so ko no wan hu senye enti woni monipa no condition na wo kwa enkotena hu wie ene wakoma no pressure enkotena hu wie ene wakosha akiri
ano de ne sika na hwe akure afia tie tie chi ni bi se mo ya samo ya sramo mu ntumi emfa ho nwuram saa de no panifo ka counselors ne de tutu yanim samo bia nya careful menya wo se wo hwe no wo sika hwe no na wonyina wa no abrabo ye kwa yanim o enne na ye odia wan hwe bedu stage bi no na ni taste na free ho ti ye very careful so for kra no akoma nyina akwa wuram we say hwe say wantumi ansho mu ti wo komo bi de hye so afia Nyambo this month. Yes. 70th year. Yes. Agyan mo nyina da. If you there now watch you. Ai, ti ye be no fe. O kasase anu mama kaya you. Empress Lupita. Sa pepe. I don't God for the greatest. I remind you about you. TikTok one ye debi. Enya hwo mo ma ne to afia enya hwe. Yeah, to what de na ja. Ai. Na nyame yadoma. Yeah, release pressure. Ye ni kanye 16 for no. Prostate no. Sa. Na memenda. Agya no no aduan. Sa. Enti no sa pepe. Sa de kani. Enti nyame yadom a. De bia ye se rade de adom ne dom yanko ade a Adom FM. Ye ne endpoint homeopathic clinic e kan yan hubom na emma mode mo agyanom aba endpoint na tena ye was Spinters Road Shell signboard doctor say enye ye mufango ho e brono ne dini Shell signboard na ye de ye agyanom aba ni abe check wo mo prostate no e de ama wo mo free wonyo hwe bra be check wo de wanya hwe amfa ma wagya na nya se wo hwe na pomodin ahwe se ne be ma no prostate na bɔ mema no ho ban no eya na asenye nti enna ma amutie mesabre next week efiada we ne na wɔtwe yanko Shell signboard endpoint homeopathic clinic na kɔhwehwɛ wo papa na gya ne be ma no prostate no be mema na prostate nti also ye hwese eye kama de enso ye beye de agya no da no so enie enti nkran wo behu endpoint e was Spinters Road Shell signboard temanso wo community 22 Roponji restaurant and Atakura den so our police station eye Anaji police station no echi Kumasi so our Angel School no echi Tachiman so Hensa any Josbron filling station no na ehwe animo enzeman so our Cow Bank empotemu hono a efiada we ya na manugu so kasa buabua wo ho baby o papa wo bia frɛ no na fiada yenhia was Spinters baby a wo bia wo endpoint atena yere de yenko cheke emfa emma no na efiada no so abena fiada na wo twe 16th Dwaso Nsem and working happiness and yeah no enti no de ekoso wo ho bia no wobetimi so aba na ne papa na ochia no a na so ye de afam sa na ye de amaw ye shop moden no ansana ya gye yani enti ye we fiada na abena the aka ye my father too can cook that too can cook okay na wo de kan tro number we to honum 0540 106 467 0540 106 467 say ye ma say ebekwa kosi 8 June and I was say with the video no ba enti say wonim say me patro ye mesoku gari ye me no anso hye ne ye me no akosu ya na ye mechi kosu ya da bi ye no aduane enti aduane ko wonim say o papa etumi noa yo obenoa amana ye kama obenoa amana ye da what taste o papa nsa no hu no ye 1 minute video na eche ye o papa din aduane ko papa betumi aye na efa eto eye WhatsApp e wo number na media to dwa no so na ye fit June wo koda eye 8 wo koda so 6 17 say ya wada na ye wie anti by close of ya wada no na video no aba ye wi a ye be sort it out na ye yi agyanom edu a omu betumi anu aduane na ahyase no omu de oma no be kye yen process no ye wi na Father's Day na kasa no ya ye set up no no ma no aduane no aduane na wo ye video no a wo kan wo mu no I think say by now emma anyone mo agya mo plan na mo hu na wo aduane a papa obetumi aye ewu video na wo send abo enti mo me ansha no so ye pese me ye video na me ye se me papa etumi ye abunabunu kwan ani fufu sa eno sa aduan na me papa ebe no a yensesa no iti hye no so se wo be ye no sa de amaye number no ye 0540
106.467 wo papa ni maduane no a enyi ni free sa kansie we mu manemra na wiase nyina hunu se wagyan so etumi no aduane me pa che won ye be ya mana ye de sa de me papa no final day no ejano no ye be shortlist ensia e na ye WhatsApp number no na me dia ma na ka che wiase nyina ese ejano mo so etumi no aduane e ma ne ye aside no so me papa wo say tumi ye body ampesie ni kontom no de sade agumu tie no so ba be ye mbo ba be ana no simple ye video no fabra na afia memenda ebe Mama Zimbi Foundation o manya 10 years 15 years me da say 15 good years it's fieda memenda ebe wiki ya mu memenda say na ye 5th until the 10th no it's memenda ya Mama Zimbi yeshia na so no crowd say ya no Breaking Yoke Ministry Breaking Yoke Ministry International Klagon ho na oye no obodwa kese wo so no so de ba no ekunafo wo hye wo waya for 15 years enye easy tie ne make support no emo bia wo bia wo de beta akoma Mama Zimbi achi na kunayo enye duabo na mmom eyarade nhyehyɛ ekunafo etesa ye be hye wo mafuno mo sede no wo so betime de ama akoma na New Crystal Hospital so be kwa health screening free ediama enti Mama Zimbi woni utim no nyame enye mo kase no nsira mo pa mo ya de ma mentwa me homra ye ba beyiwa no eba na ene yegina ewola